Amahoro y'Imana mukunzi wamenye ukuri radio and TV kuri mikro nkuko bisanzwe ni Rutikanga umwarimu wanyu w'ikirenga nkuko mumaze kubimenyera tuzi yuko mukunda muri benshi cyane. Kuri none nanyarukiye mu gihugu ca Kongo aho mbafitiye umushitsi w'imena umutumirwa wacu abantu nibaza kumwumva ndabizi neza barahamanya nanje yuko ari umwe mu bagabo b'intwari dufite mu bwoko bw'abanyamurenge kandi ndabizi yuko abantu benshi cyane bakeneye kumwumva ndetse no kumva ibyo ashobora kubaganirira. Rero ntabarambiye reka musabe umutumirwa wacu kugira ngo atangira twibwira kubera yuko ari ubwa mbere tuganiriye kuri menyu kuri radio na TV. Mutumirwa wacu sinzi namba mutwumva. Turabumva neza. Turabumva neza bwana munyamakuru. Yego reka mbanze mbere yuko twinjira mu kiganiro nkubaze mumeze mute aho ngaho. Hano ndabona twiriwe neza na mahoro. Akazuba kiriwe kava n'akarere kose na mahoro. Hanyuma dufashe wibwire abadukurikiye. Nitwa Colonel Gakunzi Masabo John, nkaba ndumwe mu barwanashaka bari murenge baharanira ko ubwoko butazashira. Asante sana bwana Colonel Gakunzi, twishimiye kuba tugiye kuganira namwe. Sinzi namba muri tayari kuganirira abanyamurenge. Turi tayari rwose, turi tayari kuganirira ubwoko. Asante sana. Rero tudatinze reka twama twinjira mu kiganiro cacu. Reka duhere ku munsi wumvise yuko ruguru hadutse bita wari uri hehe? Wari mu kihe gihugu bwana Colonel Gakunzi? Intambara itangira iwacu nabimenye ndi Nairobi, niho nari ntuye. Ubwo rero nibwo nabimenye numva ko abavyeyi batangiye kugira ibibazo byo kwicwa no kunyagwa narindi mu gihugu ca Nairobi cyangwa se ca Kenya. Hanyuma ukimara kumva amakuru niki cyahise kikuza mu bitekerezo? Kimara kumva ayo makuru yo guterwa kw'iwacu no kwitwa no kwangazwa, cyahise kinza mu bitekerezo, nahise ngira umugambi wo gutabara. Nahise numva ko hari icyo nshobora gukora nanje kugira ngo tabare abavyeyi. Hanyuma rero umaze kugira igitekerezo ubwo niki cyahise gikurikiraho? Urabona twari impunzi, twari mu gihugu ca Kenya ariho duhungiye, kandi hari urubyiruko rwinshi rutandukanye. Maze kumva rero ko iwacu hatewe, maze kumva nuko ngomba guhaguruka ngatabara, ko hari icyo naje nshobora gukora kugira ngo mfatanye n'abandi kurengera ubwoko. Nahise mpaguruka kora sensibilisation, nganiriza urubyiruko, mbereka ko tutagomba guceceka cyangwa se tutagomba kwifata, tugomba guhaguruka tukagenda tugatabara ubwoko. Icyo nicyo kintu cya mbere nahise numva ngomba gukora. Yego. Hanyuma tujane rero utugeze muri Kongo. Nigihe kiwagereye muri Kongo iri ya ruguru iwacu, wahitiye hehe bwana Colonel Gakunzi? Muri Kongo twageze muri Kongo muri 2019.
ndatekereza ko hari mu kwezi kwa gatanu, muri 2019, amatariki wenda niyo ntarimo kwibuka, ariko ni hagati ya za 20 na 25 gutyo. Hanyuma nibwo nageze muri Kongo, nahitiye ahitwa kuri Kageregeri, ni mu bice by'Igahororo, aricyo gice nyine kiriya cya za Rurambo. Igahororo narahageze, maze kuhagera ubwo urumva kiri Nairobi, nsubiyeyo inyuma gatoya, maze gukora sensibilisation, maze gushaka uburyo negeranya abasore, maze kubumvisha ko tugomba gutabara, ko hari icyo natwe dushobora gukora kugira ngo ubwoko bwacu budashira. Hari abahise babyumva automatikema, barabanza baragenda. Twabanje kohereza abantu, twohereza abasore, baraza barashika, bamwe baca za Rurambo, abandi baciye za Kageregeri, nyine ari aho nyine za Gahororo. Mageze rero ubwo nari mfite akazi ko kubegeranya kugira ngo mbegeranye tuzaje mu gikorwa nyirizina. Ubwo rero nuko niko byagenze, narahageze ndabegeranya, mbegeranyiriza Igahororo, kubera ko nafashe umwanya nja mu Rurambo, nkurayo abari mu Rurambo mbazana Igahororo, kubera ko ariho mu nzira yerekera nyine iyo twakagombye kujya. Usibye ko naho hari ikibazo, rero ntabwo nahatinze cyane. Murakoze cyane. Asante sana. Ukimara gushika wasanze hari umwuka umeze gute? Byari byifashe gute? Imihana se yari yaramaze gusambuka yose? Bankutubwira uko byari bimeze kuri ico gihe mugishika. Tugishika ngeze Igahororo, nari mubwiye ko hari abarwanashaka bari mu Rurambo, abandi bari aho Igahororo nyine aho bita mu Rwikubo. Nagerageze kubegeranya, ariko situation yari ihari icyo gihe, hari umwuka w'intambara, ku buryo mu cyumweru ndayango muri iyo minsi nahise hapfa umugabo w'abasita bita Yosefu. Icyo gihe nari Igahororo, yitwa Namayi. Urumva ko mu by'ukuri hari umwuka w'intambara. Za Rubarati zari zimaze gutwikwa, zimaze gusenyuka, za Gihuha zari zasenyutse, za Mukumba zari zarasenyutse, turiya duce twa Gatanga twari twarasenyutse. Ni ukuvuga ngo abaturage bari bahera ku Murambya, niho hari abaturage. Ni ukuvuga ngo Ruhuha yose, nimba uzi biriya bice, Ruhuha yose yari yarahiye. Ruhuha yose yari yaduye. Urumva ko mu by'ukuri hari umwuka mubi utameze neza, hari umwuka w'intambara. Yego. Hanyuma ugize gutya uraserutse, abaturage barakubonye, bamaze kukubona, babyakiriye gute bwana Colonel Gakunzi? Abaturage mu by'ukuri bari bategereje ubutabazi. Ngira ngo bari banazi ko bazatabarwa, ariko batazi ubutabazi buzavahe. Ariko batubonye bumvise basubijwemo intege, kubera ko babonye abatabazi, abana babo. Ntekereza ko ari uko byari bimeze mu mitima yabo, hari harimo ibyishimo ko babonye abandi baje kubashiga cyangwa se kubatera ingabo mu bitugu. Oya, birumvikana cyane, birumvikana rwose. Urumva yuko mwari mubatabaye. Hanyuma twaje kumva izina Android
ninde watangije Android yari igamije iki? Android wenda batwumva bashobora kuba babyibazaho cyane cyangwa se bakanabijaho impaka. Android ni akazina k'agatazirano sinzi mu kinyamurenge wenda nk'akabyiniriro niko nabivuga. Ariko izina nyamukuru twari abatabazi. Iryo zina rero rya Android aho ryavuye tumaze kuva i Gahororo tugeze hariya mu Cabijombo, niho twasanze abasore bariya abasore biyitaga ngo ni ba Shababu, tuhasanga n'abaturage abasore benshi, kubera ko abasore benshi twari kumwe bari bafite aya matelefone y'ama Android amatace, abenshi nibwo bari bakinayabona, ni nabwo yari akicaduka. Noneho kubera amatsiko, kubera kubona abasore benshi bayafite, ahita bavuga ngo ni ba Android. Naho niho havuye ako kazina, ariko izina Android ntabwo ryari izina riri politize cyangwa se ryari izina abantu bise kubera impamvu runaka. Ni akazina k'akabyinirano, ni akazina k'agasizino niko nabivuga, kugira ngo abantu babashe kubyumva. Ni ukuvuga ngo Android ntabwo cyari igikundi cy'abantu runaka, cyabuze ntabwo wari umutwe wa gisirikare w'abantu runaka. Oya ntabwo wari umutwe w'abasirikare w'abantu runaka, cyangwa ntabwo ryari izina rya politike runaka cyangwa rya muvuma runaka. Oya. Hanyuma Android ihuriye he na Twirwaneho, cyabuze bitaniye he? Nta Android nta Twirwaneho, kubera ko bose abana bose bagiye bava hirya no hino bari abatabazi, kandi baza basanga Twirwaneho iyo abaturage banze guhunga ngo bahungire igihugu, twasanze birwanaho, natwe twemera kwifatikanya nabo, dukomeza tuba Twirwaneho. Rero nta tandukaniro ry'abari baje batabaye bitwaga cyangwa se bitaga Android na Twirwaneho, kuko nta tandukaniro. ni ukuvuga ngo twese twari umuntu umwe. Icyo twari dutandukanyeho ni uko bamwe bari baje ari abatabazi bavuye mu bindi bihugu, abandi nabo bakaba bari baranze gusiga igihugu birwanaho kugira ngo badashira. Murakoze cyane. Asante sana. Hanyuma ariko nagisubiza. Yego. Twirwaneho ni iki bwana Colonel Gakunzi? Mbese ninde nyiri Twirwaneho? Nibaza ko izina Twirwaneho byatewe n'intambara abaturage bashoweho batateguye. None iyo ntambara ibatunguye, biba ngombwa ko birwanaho. Numva ko iryo zina ryavuye ku ntambara kugira ngo abantu birwaneho, noneho bituma abantu biyita ko ari ba Twirwaneho, kubera ko bagombaga kwirwanaho, nta yindi shwa bari bafite. Murakoze cyane. Okay, hanyuma hariho umuntu se ushobora kuba yararemye iyi Twirwaneho, kubera yuko nambara abaturage birwanagaho, kubera iki bitagumye ari abanyamurenge
gusa nyine urumva nyine igikorwa bariko bakora no kwirwanaho ariko bagume bitwa abanyamurenge kubera iki byabaye ngombwa ko habaho iri zina ryo kuvuga ngo ni abantu batwirwaneho. Ntekereza ko wenda nyuma yo kwirwanaho hari abirwanaho, urumva abanyamurenge iryo zina birashoboka ko rishobora kuba abanyamurenge bamaze iminsi mu ntambara. Abanyamurenge bamaze igihe mu ntambara kuva kera zahozeho za 64 twebwe tutarabaho. Birashoboka rero ko iryo zina hari aho ryavuye mbere kera. Rero nubwo wenda ndashobora guspecifiya ngo mvuge ngo ni runaka waritanze cyangwa warisohoye, ariko ntekereza ko wenda kubera intambara zagiye zibaho mbere za Murere, izo ntambara zo zatumye iryo zina rivuka. Wenda tuzamenya neza exactement ushobora kuba yarazanye iryo zina. Ariko ngewe wenda mu bisobanuro nshobora gusobanura uyu munsi, ndatekereza ko byavuye ku ntambara abanyamurenge bagiye bashorwaho. Niko mbyumva. Yego. Asante sana. Hanyuma reka twinjire muri bimwe mu bikorwa mwakoze mbere yuko abandi batabazi twagiye twumva baje babasanga. Ni ibihe bikorwa mwakoze mbere yuko abandi babasanga, bwana Colonel Gakunzi? Ibikorwa twakoze ni byinshi. Twakoze ibikorwa by'ubutabazi, kandi mu by'ukuri twaratabaye ahantu henshi. Twakoze ibikorwa byo gutabara, twarwanye za Mibunda aduye amaze gutera, twarengeye abaturage nubwo imihana yaje gusenyuka, ariko twarwanye uko imbaraga zacu zari zingana, turengera abaturage kugira ngo hatagira abaturage bagenda amatekwa cyangwa bafatwa amatekwa. Twakoze ibintu byinshi. Ikindi ntekereza gikomeye baje twarakoze nuko twagerageje guhagarara ku muhana cyangwa se mu gace ka Minembwe, twanga ko Minembwe isenyuka kandi ari nawo muhana mukuru w'abanyamurenge. Twahagaze ku marembo, twararwanye. Abanyamurenge bose ni abahamya batuye mu gace ka Minembwe. Icya kabiri, twarokoye abaturage bo muco hagati, bari basa nkaho bafashwe ingwate, bari baravuye mu bice bitandukanye za Kabara, barazamuka baja za Kamombo. Inyuma yari aduyi, n'imbere ari aduyi. Ni ukuvuga ngo kwereye hakuno ya Rwerera ugaruka muco hagati, yari aduyi kugera mu Kamombo. Nanone usubira uva za Mikarati ugaruka uja za ahari inkambi za Mikenke, kariya gace kose kari aduyi. Ukamanuka ukika mu Turambo, yari aduyi. Ariko twemera gutanga ubuzima bwacu na bagenzi banje twari kumwe, ndetse icyo gihe twari kumwe n'abatabazi bo mu mazu batwirwaneho bose. Turagenda turokora iyo mbaga y'umwami.
bamwe twabakuye aho za Kigazura tubazana mu Minembwe, abandi tubakura mu Kamombo bajana ku Ndondo. Twakoze rwose tutizigamye, atanze imbaraga twari dufite zo gutabara. Ndumva ibyo ari byo bikorwa twakoze mbere y'uko abo batabazi bandi batugeraho. wari ukomoje ku kintu cyo kuvuga ngo hari abo mwari muri kumwe, ni nk'abandi mwari muri kumwe bwana Colonel Gakunzi kuri icyo gihe? Muri icyo gihe twari kumwe na coordinateur wa Twirwaneho ariwe Kamasa Ndakize. Twari kumwe nanone n'umusore wari uvuye Canada bita Gikwerere. Twari kumwe nanone wari unungirije bitaga Bigina. Kuko twari kumwe na Boneri. Abo nibo bari abayobozi n'abandi benshi. Hanyuma uko Colonel Ndori yari amaze kuraswa. Okay. Hanyuma mukimara gushika mwasanzeyo abatabazi bo mwitsinda rya Gumino. Babakiriye bateca buze mwari mubanye mute ico gihe? Abatabazi b'itsinda rya Gumino twari tubanye neza kubera ko n'intambara twarwanye bwa mbere turwana mu Turambo. Twari kumwe na Gumino. Nta kibazo na kimwe twari dufitanye. Aho hose twari kumwe nabo. Ndetse na Minembwe twaje kubana igihe kinini. Twamaze hafi umwaka wose tubana, ducumbikiwe n'uyu mushefu wapfuye ejo bundi. No muco hagati abo baturage nkubwiye twarokoye twari kumwe nabo. Baba ari abakigazura ndetse n'abaturage ba Kamombo. Ibyo ni amakuru, ni ibintu byabayeho ku manywa y'ihangu, ni ibintu abaturage bose bazi. Uko niko nshobora kubisobanura. Yego, bwarakeye tuza kumva yuko Colonel Makanika yazamutse, yabasanze hehe ndetse mwamwakiriye mute? Colonel Makanika azamuka yahitiye ku Ndondo. Yahitiye ku Ndondo, nge nari nkiri mu Minembwe. Ariko ikigaragaza yuko namwakiriye neza nuko yahageze afite imbundi imwe, afite na escort umwe. Ngafata abasirikare banje nari narasize kuri Gongwa. Bakagenda bakaja kumurinda, ndabamuha kugeza abandi bose baje bahamusanga. Nanone babatabazi bakomezaga kuza bava mu bihugu bitandukanye. Ntekereza ko mu by'ukuri ntabwo namwakiriye nabi, namwakiriye nk'umutabazi urutabaye ubwoko. Yego. Ukimara kumva yuko yashitse, wiyumvishe umeze ute bwana Colonel? Ni ibisanzwe gusa iyo umuntu abonye imbaraga nsha, ibyo byose
ugira akanyabugabo, wumva usubijwemo imbaraga kandi ukumva ko igikorwa uriho ari igikorwa kizagira icyo kigezaho cyangwa se kimarira abaturage. hanyuma ku bijanye no kuza kwiwe wabimenye gihe ki wari usanzwe witeguye yuko azaza cyabuze waje kubyumva gutyo gusa? Kuza kwe ntabwo yigeze ambwira ko arimo kuza, ariko nabimenye ari mu nzira. Nabimenye ari mu nzira ubwo twatangiye kuvugana, ari mu nzira yaje. Okay. Hanyuma ngaho rero tubwire umubano wanyu akimara gushika nuko mwabanye, hanyuma mwese mwari twirwaneho se cyabuze mwahisemo Android, byagenze bite? Wenda ngira ngo usubize kuri icyo umbajije. Umubano wacu mu by'ukuri icyari kigenderewe cyangwa se intego twari duhuje twese kwari ugutabara. Nakubwiye ko Android ni izina twiswe n'abantu kandi by'inirano, niko sinzi uko mu kinyamurenge nshobora kurivuga, ariko ni nk'uko, ariko twese twari abatabazi kandi twari twirwaneho. Iryo zina rya Android baryitiriye abari bavuye hirya no hino bafite ayo matelefoni, ariko umubano wacu twese abari muri iyo timu yose, intego ntiyari amazina. Intego kwari uguharanira kurwanira ubwoko. Twese twahise twemezanya ko tugiye gufatanya kurwanya umwanzi, urwanya ubwoko. Twibumbira rero muri iryo tsinda rya Twirwaneho. Rero itsinda ngewe nayoboye ryari itsinda ryari rivuye mu Minembwe, ririmo itsinda rya Twirwaneho ya Android, aribo bari bavuye mu bihugu bitandukanye. Hakabamo nanone n'itsinda rya Twirwaneho yo mu mazu twaje dusanga irimo ba Kamasa. Rero maze gushika mu Minembwe, nasanze hariho iyo Twirwaneho yo mu mazu baterwa bakaja bakarwana bagasubira mu mazu yabo. Rero twari dufite strategy yo kuvuga ngo turwane tutari mu mazu kugira ngo tuzabashe guhasha umwanzi. Tuza guhura rero na groupe yari iyobowe na Kamasa nk'uhagarariye Twirwaneho, irwana igataha mu mazu yabo. Kubera urabona intambara zigira amastrategy. Intambara yo mu Rwanda muba mufite uburyo mu Rwanda mureba imbaraga mufite n'imbaraga umwanzi afite. Twaje kwicara rero bantora nk'umuyobozi wa Twirwaneho muri wo plateau, uhagarariye Twirwaneho yose, baba ari Twirwaneho ya Android, baba ari na Twirwaneho by'abari basanzwe mu mazu. Rero twagiye guhura
na makanika ava mu Cyabijombo yambuka muco hagati ariyo structure dufite. Nije wari umuyobozi wa Twirwaneho yose muri uwo plateau. Ngira ngo mbashije kugisubiza neza. Yego, hanyuma Kamasa yarashinzwe iki ico gihe? Kamasa n'ubundi yarashinzwe coordination. Tukimara kugera mu Minembwe, bari bafite coordination, ariko iyo coordination yabo ntabwo yakoraga. Ntabwo yakoraga cyane, yarakoraga ariko ntabwo yakoraga cyane. Kubera ko tumaze kugera mu Minembwe nibwo diaspora yatangiye gukora ku mugaragaro, itanga ubufasha. Bufasha Twirwaneho kubasha guhagarara neza ndetse no kugira imbaraga zibasha kwimira umwana. Ubwo rero n'ubundi yakomeje iyo mirimo yiwe, kuko niyo yari yatorewe, atorwa na Twirwaneho. Hanyuma bwana Colonel Gakunzi, urashobora kwibuka igihe Colonel Makanika yazamutse? Igihe Makanika yazamutse? Urashobora kwibuka igihe yazamutse? Ndatekereza ko ari 2020. Okay. Ndatekereza ko ari 2020 ngira ngo nibwo yazamutse. Uko ntekereza ko amaze imyaka 2 ari muri uwo plateau, ari muri izi ntambara. Ntabwo wibuka ukwezi? Ntabwo nibuka ukwezi. Ntabwo ndimo kwibuka ukwezi neza. Yego. Hanyuma bwarakeye? Yego. Okay. Bwarakeye, hanyuma tuza kumva yuko Colonel Sematama nawe yaje. Iwe mwamwakiriye mute? Nawe namwakiriye kimwe na mugenzi we, kubera ko ntaho bari bataniye, bose baje ari abatabazi. Colonel Sematama we yahitiye hehe? Cabuze yanashitse giheki? We ashobora kuba hari, ntabwo nibuka ukwezi, ariko ni muri uyu mwaka ushize. Ni muri uyu mwaka ushize. Ni muri uyu mwaka ushize uhaye urangira ngira ngo. Hanyuma yahitiye he agishika? We agishika yahitiye za Rurambo, niyo yaciye. Araza adusanga muco hagati. Yadusanze muco hagati, yadusanze turi za Nyamara. Niho twari turi. Yego. Hanyuma reka dukomeze n'ikiganiro cacu twibutsa abantu yuko iyi ngiyi Kirimenyu kuri radio na TV. Kuri mikro ndacari umwarimu wanyu w'ikirenga Rutikanga, ndacariko nganira n'umutumirwa wacu w'imena bwana Colonel Gakunzi, niwe turi kumwe. Hanyuma rero bwana Colonel Gakunzi, dukomeje twaje kumva iby'ifungwa rya Boneri ryavuzweho byinshi cyane bitandukanye. Bwana Colonel Gakunzi, niki cyabaye kuri Boneri? Boneri ntekereza ko nubwo afunze ariko arahari. Hari igihe wenda umuntu ashobora kuvuga ugasanga hajemo amarangamutima cyangwa se umuntu avuze ibitari byo.
ariko mu ijambo rimwe wenda njye nshobora kuvuga ni uko habayemo akagambane. Kuko mu ifungwa rye yaje avuye aho twari turi, asabye ikibari cyo kuja kwivuza kuko yari arwaye. Ageze rero aho yagombaga gufatira indege ni naho yafatiwe, hari habiza abantu bake bashoboka. Rero uburyo yaje gufatwamwo mu by'ukuri kigaragara nuko hari harimo akagambane. Nuko mbitekereza kandi nako kuri. Yego. Ni bande mushobora kuvuga yuko bagambaniye Bonheur bwana Colonel? Wenda wenyine ashobora kuzabyivugira, kuko ntabyo namuvugira, kubera ko ahari ntacyo nabivugaho gikomeye cyangwa se mu magambo maremare cyangwa menshi. Icyo wenda wazamushaka akakubwira kuko nzi ko azi ukuri, kubera ko abamugambaniye kandi ubuga si inkiko, ariko igihe cy'inkiko abamugambaniye bazamenyekana, bazavugwa ku mugaragaro, bazashyirwa hanze. Yego. Hanyuma bwana Colonel Gakunze, Bonheur afite umuryango, wenda abantu baramutse bashatse kumenya, hari ubwo se mwaba mwarakurikiranye byibura ngo mumenye icatumye abo bantu bashobora kuba baragambaniye Bonheur, kandi yari umutabazi nawe mwari muri kumwe mwakoranye ibikorwa bikomeye? Afite umuryango, nibyo afite umuryango kandi uramukurikirana umunsi ku wundi. Ikindi natwe turamukurikirana umunsi ku wundi. Ngira ngo uko nari maze kugusobanurira ko ahari, kandi ni umuntu mukuru ushobora kwisobanura cyangwa akaba yakubwira impamvu. Numva wenda uyu munsi ntacyo twabivugaho, ariko wenda nafungurwa tuzabivuga, kubera ko uyu munsi turamutse tunabivuze twanamushyira muri insekirite cyane. Rero biri mu mpamvu zimwe zatuma tudashobora gushyira ukuri ahagaragara uyu munsi, ariko ndabizi ko hamwe n'Imana tuzongera tukamubona, noneho ibintu tukabishyira ahagaragara. Yego. Nibyo. Hanyuma wabyakiriye gute iby'ifungwa ryiwe? Byarambabaje cyane, kubera ko yari umwe mu bagabo bari bafite ukuri, yari umwe mu banyamurenge baharaniraga ko twibohora cyangwa se twikuraho aka gasuzuguro. Yari umwe mu batabazi bari inkingi ikomeye cyane. Yari n'inshuti yanjye, yari n'umwe mu bantu twicaranye i Nairobi y'inama yo gutabara. Ubwo urumva mu by'ukuri narababaye cyane, kandi umujyanama yari agiye kure. Rero niyo mpamvu byambabaje, na n'uyu munsi birambabaje. Nsenga Imana buri munsi ngo Imana izamurenganure, afungurwe. Yego, ndetse n'abagenzi be bari kumwe bafunganye.
Okay. Bwana Colonel Gakunzi, nyemerera noneho iyi duse naho tuyigize nka parti ya mbere.